Atyutana king kasyam ng aldoning simbambengi. Miti punta mo, batayang samban, puryan at pasalamatan ning malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, abe-abe tamong pasalamat at ding makatuking intensyon. Pasalamat kambeda ring karelang pamilya, Dennis Senyoli Pineda, Nico and Kim Pineda, Dale, Jess and Joaquin Pineda, Puring Miranda, Rolly and Gina Miranda, Ferdinand and Dolly Salalila, Risa and Del Mendoza, George and Joyce Miranda, Jansen and Risa Miranda, Rodolfo and Lilia Pineda, Rosel Pineda, Eder and Aniel Dizon, Ryan and Teng Kalajao, BGC family, JP and Teo Hico, Julian Miranda, Vince Manyalak, Sedi and Ena Salalila, Rizadel Mendoza, Mapi and Shem Dungko, Miko Manalastas, Maylin Pineda Kayabyab, Esmeralda Pineda, Edith Bernal, Momet and Pamela Matias, Alan and Edna Bitog. Ding mas sponsors, Barangay San Juan, CPC Barangay San Juan Barangay Council, Sister Rowena Rosel, Sister Maria Flor Anisiete, Sister Edelwina Sadsad, Sister Emelita Peñaranda, Sister Mariette Kabiling, Sister Presentacion Tala, Sister Jocelyn Manalansan, Sister April Nangkil, Sister Betty Navarro, Mr. and Mrs. Victor Manalansan, Mr. and Mrs. Jerry Kabiling, Mr. and Mrs. Daniel Makaspak, Mr. and Mrs. Alex Vitug, Mr. and Mrs. Ramon and Cielo Ocampo, Mr. and Mrs. James and Angel Sibug, Mr. and Mrs. Natalio Manalansan, Mr. and Mrs. Alfredo Manalansan, Mr. and Mrs. TJ Tan, Mr. and Mrs. Jimmy Tapang, Mr. and Mrs. Ricardo Parungo, Mr. and Mrs. Francisco Querubin, Mr. and Mrs. Rosito Navarro, Mr. and Mrs. Rick Yanga, Brother Wilson Pusong, John Michael Lali Chongko. Kasya mayaldo ning simbambengi, impamandiking kandila ning Adbiento, ding mag-sponsor kambeda ring karelang pamilya, Monico and Leonila Bansil. Ding in charge sa mag-offer, CPC at ding Barangay San Juan, Mary Help of Christians, officers and members. Pasalamat para kim birthday dari, Teya Christine Malit, Teya Clarice Malit. Din pasalamat kambeda ring karelang pamilya, Mr. and Mrs. Herlet Jason Kabiling, Neil and Marie Chris Tandingan, Jessie Ray Adrales, for passing the licensure examination for teachers, Nino Enriquez, Danico Pineda, Clarita Vitug, Nancy Timog. Para king special intention dari, Doktora Trinidad Arcilia, Doktora Miguela Santiago, Doktora Edna Martiliana, Raymond and Lourdes Balagtas, Maria Excel Dabu, Marilo Kalilong, Rosalina Kagulangan, Antonina Lacanlale, Jan Darrell Binuya, Noraline David, Cecilio Orbe, Diana Jean Soronio, Marisa Domingo Paule, Orly Bartolo, Edward Lincoln Roncal, Angel Sibug, Janus and Karen Yambao, Gabriel and Nelia Armas. For the miraculous healing of Jaime Huco,
Puring, Portugal, Roy Pare. Paraking Kapaldanandari, Estrella Cortez, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Consuelo Mendoza, Serapin Pexon, Opel Mendoza, Maria Lourdes Flores. Kapigaganakan karing kaladwa daring Mayangwebye, Jeanette Neri, Paula Regala, Jan Bondad, Lydia Paule, Maria Epipania Lugtu, Arsenio Lugtu Sr., Antonio Enriquez, Jesus Miranda, Johanna Carmona, Danny Nulud, Dominic Mercado, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Gregorio Martin, Nilo Paule, Rosby Paule Sr., Gregorio Henson, Gaudencio at Florencia Gosom, Paz Gosom, Rudy Go, Abunjo Santos, Guadalupe Santos, Bong Santos, Raymond Ramirez, Manuel Santiago, Ruben Dizon, Jose Betwin, Among Francisco Mendoza, Among Jason Miranda, Among Leonard Flores, Among Rodolfo de Guzman, Among Marlon Cunanan, Eleuterio Gonzalez, Ricardo Galang, Pedro de Jesus, Carmelita Acebron, Gregorio Armas, Bernardino Macasio, Ruben at Rosario Roque, Jose Marukot, Marcela Limpin, Urbano Roque, Fernando Arcilia, Gonzalo at Remilla, Fernando at Ermelina, Vicente at Ana, Eustaquio at Liberata, Jose at Sotera, Laureliano Sr. at Lisa Fe, Laureniano Jr. at Carmen, Brigido Bitog, Proctosa Bitog, Brigido Bitog, Ronnie and Lali Santos, Simeon and Reyna Kabiling, Elenita Makaspak, Feliciano Danan, Maximino Danan, Ana Mendoza, Mario Anisiete, Rolando Navarro, Evelyn Torres, Adriano Sanggalang, Teresa Sanggalang, Roberto Tandingan, Marina de la Cruz, Simeon at Reyna Kabiling, Feliciano Danan, Maximino Danan, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na detangalan ng makagana kakarela.
Ilayo ng impawang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapaan, kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kay banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kan timurin. Kapatid si siyan tala ng kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Itamongan po, aminan ko kay Diyos ang mapamakadulo, at kay kayo kapatad, mula may kasala kong bina, impamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok. At king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Muli nita'y panigapo ko, Panginoon Mariang, Kapilanman Birhen, karing sa blang anghel, ampon banal, at kay kayo kapatad, king panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang totoo, pakadulwa na katama at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king bilang hangga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Noyak in Diyos, king kakatas-katasan, at inyadong kapayapaan, kahit taong kayang kaluguran. Igayak in Diyos, king kakatas-katasan, at inyadong kapayapaan, kahit taong kayang kaluguran. Inang Diyos, sariling banwag, Diyos ikaw mayong bayan. Mapurian dakat parangalan, kaligayan dakat sa sambahan. Mapurian dakat parangalan, kaligayan dakat sa sambahan. Igayak king Diyos, king kakatas-katasan, at inyadong kapayapaan, kahit taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at inyadong kapayapaan, kahit taong kayang kaluguran. At inyadong kapayapaan, kahit taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Meka keni Ginong Yesus, eka payantala. Pagkalaban meg bayong tetagan ing kang balayan, amanalig king lugod mo. King kang panyatang, iyangat mo kami king tula ning kang kayarian. Anong no kang mabibiya at magari, kambening Diyos at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga ning payapa i David, king palasyo na. Era ne abalanan po, ding sablang kasalang na. Uling ingin no, iyo ing mimingat kayo. Kanita nga ng David, kang propeta Nathan. Lawan mo, manuknangan ko keting palasyong megawaking sedro. Kabang at syuneman ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nganang Nathan, daptan nyo itang nanumang mayap ay isipan nyo. Pablasang mamantabi ake kayo, ing Ginoo. Dapot, king benging ito, nga naning Ginoo kang Nathan. Puntalan me talasuyo kong i David, at sabihan mo kayo, ing pakasabi ko, ing anti kanini. Aliwai ka ing matalakad, king templong pitok-nangan ko. Inya sabihan mo king talasuyo kong i David, king ako, ing Ginoong mayupaya.
Pasabi ko kayo, inganti kanini. Kinwara ka king marangling pipagpastulan tupo, at gewara kang pamahala ning balen kong Israel. Kaya be mo ko no karan kaman munta, at ikit mo ko, ing simbot ko ring sablamong kasalang. Ngini gawan king lalong maragul ing lagyo mo, kesa karimpikabalwan, amani muna ning yato. Dininan king gabun ing balen kong Israel, at karen kula papanuknangan, at alanang menligalig pakarela, manibat kanitang pigkalubanan kulang hukom. Enala may alipan pa, karing marawak ataw, anti mo ing merapat karela, king milabas a panahon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, dinanda kang anak at alapagmana ken trono mo, manatiliya ing kaya kang pamilya at ing kaya kang kayarian, manatiliya ing kaya kang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Idalit ko ing kayapan ning Ginoo, kapilan man idalit ko ing kayapan ning Ginoo, king kapilan man. Parati kong idalito, Ginoo, ing lugod mong et kukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Huli nga lang kayang gana ning lugod mo. Ing katapatan mo matatagi ang kalupa ning banwa. Ating kasunduan na gawa ko, king kakong pinili. Pengako ko kang David, alipan ko, kinging kayang lahi. Kakuyang papanatilian na rin. Kapilan madating kayang kayarian, iya miwakasan. Kayapan,
samiyana, ikaringig pa ako at Diyos ko. Ikain talapaming ako, parati kang tutuparan ing pangako ko kaya. Ating kasunduan ni manatiniya. Inalim ko yung kayapan, Indo, kapinatuan, inalim ko yung kayapan, Indo, Parangalantaya po'y maya pabalita. Yung ginamanatili kaya kayo. At kekaan timurin. Pamipasya kay maya pabalita ang pangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Isakarias, itatang ng Juan, mikat man niya kay Banal na Espiritu at nga nang bigsalita. Puriyan tayong Ginoo, ang Diyos ng Israel. Inadana na yung kasaupan ang kayang balen at timawan nala. Di na nakatamong metong amayupayang talapagligtas, iba't kayong lahi ng David na kayang talasuyo. Itiya imbalambat na ng pengako ning king kapamilatan ting banal ng propeta. King iligtas na katamo karing kay katang kasalang at karing kamat ting sablang masama kay katamo. Pengako na naman ing pakit siyang lunos karing pipumpunan tamo at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham api pumpunan tamo. Kingiligtas na katamo karing kay katang kasalang. Bantimawa tamong makasamba kaya. Ban maging banal tamo at maging matulid king panimanmana king kay kaban ning biyetamo. Ika anako, mayawis kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos. Datang kang makawuna king Ginoo, manisadyaming dalanana, at itrume king kayang balen, ing dalaning kaligtasan, ing pangapatawad da, ring karelang kasalanan.
In Diyos tamo, tunay ang mapaglunos at maganaka. Ing munag na ing kaligtasan, ipaslag na kikatamo, at iba't banwa, sunlagi karingatsu king karulumduman, at karingatsu king lilong ning kamatayan, ban itunto na katamo, king dalana ning kapayapan. Mayap ng balita ni kikatang kaligtasan, Kapurian kay ka, O Kristo. minsan po ating bilyaring plane crash kitang metong bundok. It took 3 days bayo la miras ding rescue team. Mag-asalang ating survivors. Atin yang salugsukanday ng makapaligid. Ating metong survivor, 67 years old siya. No? Inyang akit de, mangal nung kung irago, king timla, uli nga nakarimlang. So kadagad, kinuwara ring medics. Mapila na yelto, belly therapy ning masikanya, at inyang mag-suffer yung minor fractures kayang katawan, at kaya, healthy. Ding tao, pilulupungan di ring dakal, ding journalist, ding reporters, uling interesado langan nung makanano ng survive, itang makanya na klaseng trahedya king be. Kaya ba ninesplika na? Niya kanong may mas-masya, itang metong ng portion ng aeroplano, at suka rin. Itang metong ng siguro, may salpaging aeroplano or what, no? At karin niya kanong may saksak uling marimla, alang pamangan, alang nanuman, alang tanum, no? Ala. At di nga kakit na, ilapin ding may nga mate ng kayabe king aeroplano. Egan na ganang na everything was lost. Now, there is only one thing that was left. There is only one thing that was left. Nanuya itang ara, interesado lang. It is my hope. Hope, pag-asa, kapanayan. Iya kanong mitagan itang hope na, itang pag-asa, itang kapanayan, na mag-survive ya. Mag-survive ya. It is her faith, no? Uli ng kayang kasalpantayanan, yung kayang kapanayan na sopanin ng Ginoo at mag-survive ya. Hope, kapanayan, pag-asa. Yapin niya ng mensaheng buli nang ipayabot kay katamo ng mensahe ng Zacarias. Kawangis niya ng mensahe na naman, Maria, itang kayang Magnificat, ingkang Zacarias, ausandeng Benedictus, na kapasalamatan, kapurian at kapasalamatan king Diyos. Anyang Zacarias, may pipiya kilub ning siya mabulan. Ing milyari kaya maragula ba, dakal maragul yang bagay, uling, bala mo yang mibuklat kaya, king kayang kaisipan. No? Ing misteryong plano na ng Diyos, king tao. Making very clear kaya. May sala kaya. Ing sabla-sabla. Anyapin, ing kalamnana, ning kayang Benedictus, yapin ning kayang kapurian at kapasalamatan king Diyos. Munang dili, gimpanana at ti parana ng Diyos, ing kayang pangako, ing kayang kasunduan, magmula pa king simula, magmula pa kang Abraham, karing sablang palipina, itang kayang pangako at kasunduan, gimpanana. Nano iti, ing misa na yaldo, na ibayit ni ing metong ayanak alalaki, ang maging talapanat bustamo. Yan ing makapalaman karing libro daring propeta. Agpangking banal a kasulatan. So yapin niya ning depatana. At kadwa, pipasalamat siya uling gimpanana naman ng Diyos.
ing pangako na kang kang Zacarias king ing asawa na Elizabeth kumaglia at ipanganak ni ing metong ngay anak alalaki at pamalagwan ning Juan. At itinga na kay ni amalwadang penay aking biera anong no ikwara ng akalingwan ng kapanayan na yan, no? Dapat ti parana pamurin ng Diyos. Bait ning ay ordinaryong tao. Ya ing maging tagapagsadya king panyatang na ning tagapagligtas. Ya ing mayawos king banal a kasulatan yawari ing maging Elias, ing propeta Elias. Suling agpang king banal a kasulatan, ing propeta Elias magbalik ang pasibayo, banisadya ing dalan adalana na ning Ginoo. At siya pinyawari ing personalidad ng Elias, no? Gimpananangan ning Diyos ing sablang pengako na makapalaman karing libro da ting propeta. Yan mo naman ing meging kalamnana ning kapasalamatan at kapurian apepasyag ng Maria, no? Itang king kayang Magnificat. So kining Ebanghelyang may basa ngayon kapamilatan taring pamagsalita ng Zacarias nga nawari ing Diyos king nanumang pengako na asahan tamot asahan di na ng katuparan. Yapin yan ing maragultang kapanayan. Namisa na yalto ing kapag nasana ng Ginoo, namiras tamong pasibayo kaya, at miganap ing kaya katang tula at saya, miganap ing kaya katamang biye, yan medinan katuparan. So, nano man ing daranasan tamong kitiking yato, nano man masakit, o nano pa man kakutkutan, o nano pa man, etamo dapat tumakot, etamo dapat masiralog. Uling ing Diyos, gampanan at gampanan, ing sablang pengako na. Ing sinabi ng may bait siyang anak na, may bait na yung anak na, at king pangabait ng anak na, mga intulid, king ing Diyos, kaya betaya. Niya mayawis siya namang Emmanuel, ing Diyos, kaya betaya. At iti, yung pangako na namang Jesus, bayon ulik, wanting kayang alagad, nanong penabili na, e kumigagana ka, nga na, kaya beyo ko, hanggang king kawakasan ning panahon. Oren din kayang pangako, oren din kayang gimpanan. Anya, dapat tamong manaling. E tamo dapat nga ng paisiralob. Huling ang Diyos, ena kakalingwan, ing sablang pengako na kikatamo. Yapin yan, ing yatad na, ning Pasko. Ganakanta mo na ing Diyos, nakalingwan ing sablang pengako na dinan kaganapan ting sablang kasunduan at telakarana kay katamo. Potang datanging Pasko, yan yung kay katamong pigunaman. Maliban karing mga santing aparol, manyaman na pamangan, no? Ding mga sayang party, reunion, bayong imalan, o ano pa man, no? Maliban kanita, ating mas mamulaga at dapat tamong kampanan at si kaswan ng altuaning Pasko. Yay piningganakan tamo, kinging Diyos, kaya betaya, nakatamo paboren, kapilan man. Yan, ano man yung daranasan tamong dusat kasakitan, tamo tatakot. Yan itang kasabyan nga na, even if the storms of life, rage around us, no? Let us just listen carefully with our heart, and we will hear a gentle voice saying, "Take courage, it is I, do not be afraid." Yapin yan inyang salita ng Jesus yan, anyang ing karelang bangka, malulumod siya, penoring kayang alagad, habi-habi din kayang alagad, alayo Jesus, no? At kaibat, kayong takot da, isipan da mga mateen nala, kaya, at dinatang Jesus, maglakad siya, baboning tanong. At nga nakarelay ko, tatakot, no? Ako eko, may tatakutan.
So, ing metong mong paralan, ban alabanan tamo, ing takot ketiking yato. Iya pinitang kilalanan tamo, ibayo king kikatang puso't katandanan, king ing Diyos, kaya betaya. And God is in control. And God is in control. Iya pinitang paralan, ban alabanan tamo, ing takot ketiking yato. So iya pinitang bunin ng ipasyag. Dapat, tandanan tamo, pamayari ing istorya. Itang kikatamong proclamation of faith. Kristo meteya, Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. So pamayari ing istorya. Anyapin, potang pisasabihan taming tagumpe, nanong kabaldugan ing tagumpe, itang bikwal taka, itang meging mayupaya ka, itang asali mo yung buri mong salwan, apuntalan mo yung buri mong puntalan, itang bipanusigan ka, king nanamang buri mo, yapining kabaldugan na ning tagumpe, aliwa. Huling itang ega na ganang makanya na klaseng isipan tamong tagumpe o grasya waring sasabihan tamong maralas, mabawalangan ito. Aliway tayong tunay tagumpe. Ha? Anya, etamo maririya. Karen tawong masanting akabil yan. Nung may paintagon, metong tamong pakakalulo. May paintagon, metong kang pakakalulo. Etamo maririya. Muling aliway ito. Ing tunay kaganapan ng biye. Ing tunay kaganapan ng biye. Ya pinitang mirastamo king kayariana. Potang datang yang pasibayo king kawakasan ning panahon. Nya, achuta mo kitang panahon ning kapagsadyan. At king kapagsadyan na ini, dakala pagsubok, kikatamong daranasan. Nanong kapagsadyan, yung sasabihan na kikatamo ning Ginoo. Aga nakakita ang istorya ng wantamad. Balwe pa yung wantamad. Ha? Yung wantamad, ang po itang biyabas ne. Ha? So, may nakit siyang biyabas, iwan tamad. No? O nga neta madsong kita ne. Bisang magal, so nang gewana. Bigkeraya, tilira na itang biyabas, tsaka yung makanganga. Kaya pamalakyo, may nabuya itang biyabas. May nabuya. Ha? May nabuya itang biyabas. May nabuya. Asa po niya kaya ngasbok na? Asa po niya? Asa po niya? Apa nga niya? Apa nga niya? Aline, uling ka muna yung ulad. Uling king kayang katamaran, sungkitanan niya muna pasingkit, o iting milyari kaya. Nga nawari, ning bunin ang sabihin, no? Ing katang pamanaya, kalupang wantamad, kabutan na makamulala, manenaya kitang grasya ng kaligtasan, ayali. Aktibo tang magobra, aktibo tang magpartisipasyon kay ngobra na ng Ginoo, ban may kadakita mo kay kayang tagumpe. No? So naman ang sabihan, ingke katang kapagsadyan, yay pining kapagsadyan, a mismong selita na kay katamo ng Ginoo. Nga na, nung tutuyo kong kaluguran, nung tutuyo kong buring akayabe, tuparan nyo la ding kakong kautusan. Tuparan nyo la ding kanakong amano. Anya, potang ding amano ng Ginoo, mipapasyag la. At kay ba't explika ko la kay kayo, eyo ko tutudturan, nung alitudturan na kayo naman ng Ginoo. Nako si Kaswan. Nako si Kaswan. Pota, kabang matudtud kayo, kanita dinatanging grasya ng kaligtasan, makalunos kayo, sinobra ko tudtud, ala kong tinggap. Ala kong tinggap. Yay pinyaning milyari ka na ako. Baloy na, no? Milyari ka na ako. Ha? Inyang menachayang gelingan a boses ang Ginung para magkanta, mi patudtud kurugo. Anya, yung meging boses ko, alayo ken tono. Masanting ko po boses, sintonado ko mo.
Uling inyang menatsayang grasyang masanting nga boses, tuturan ke. So makanyan mo naman, tuturan ng amano ng apong Ginoo. Aktibong magpartisipasyon king obrana. Banpot ang datang itang kaganapan ning aldona, ning pamagbalik ning Ginoo, dasa nakatang makabante, dasa nakatang makasadya, at abaya nakatamo papunta king kayarihan ng Diyos. So yan pining bunin ng ipasiyag kay katamo. Nya, etamo masisira kapanayan, etamo masisira pag-asa. Etamo dadahilan ing kakaluluwan, etamo dadahilan ing kasakitan, bangawa tamong karumaldumal arapanan ng Diyos. Banlapastanganan tayo ing kaburyanan ng Diyos. Pawulinamon ng kakaluluwan, pawulinamon ng kasakitan, pawulinamon ng pagsubok ang malilyari king biyetamo. Ali, nune manatili tang makakawat kaya. Manatili, etamo magtabili, ya pining mawulagay ta. Nano maning malyari, etamo magtabili. Balayo, ining kasebya na ini, keti paking yato, aranasan tamo. Potang dumanas kang nakalkadanasan na kasakitan, pagsubok king biye, manatili kang makakawat king Ginoo. Kailan bata napansingan mo, no? In God's time, in God's time, alampasan mo yung masakit. At apansingan mo, nung makanano kang minawa, nung makanano kang mibagwa, nung makanano mong alampasan yung mga sakit, potang balikan mo, ing isipan mo, makanano kong agawain eh. Makanano kong alampasan ini. Nung mo balong explica, ing milyari keka, makanano mong alampasan ng masakit king biye, may tungming mo ng sabihan. Nano ita, inabayan na kaning Ginoo. Anyapin alampasan mo. Ewuli ning gelingan mo. Ewuli ning kabiasnan mo. Ewuli ning nano pa mang upaya mo. Anyapin alampasan mo itang masakit. Ali, ing grasya na ning Ginoo, ing pamanantabi na iyang meging paralan ban alampasan mo. Nung kwento ko laki kayo, tining dakala karanasan, ay ikitkot aranasan karing parokyanos, ay dakala. Itabang elamig tabili, ang yang nanupeta elamig tabili king Ginoo, may natili lang tapat, bosal ning nanumang daranasan da king biye, elamig tabili, in God's time, alampasan da ita. Nya kiti paking yato, araranasan tanam. We have a foretaste of what we call the grace of God for those who do not lose their hope. For those who do not lose their hope. For those who do not lose their faith. Kiti paking yato, we have a foretaste of that. Nung makananong yung Diyos, abayan na katamot abayan, agpangking pangako na, agpangking kasunduan na kay katamo. Maging tapat tamo kaya, maging tapat siya kay katamo. Nakatamo paboren kapilan man. Itamong magtabili kaya. Yan na po rin sabihan ang Diyos pag-play ang favorites. No. Walay nga karapat. Nung ikang bigtabili, kalay nga karapat. Tebili may nga pong Ginoo. So, tebili may ingrasya na mutanggapan. Uling yan na binye kay ka. Nung uling pepayalian mo. Ano po sabihan, may paimburisan ka, uling pepaimburisan ka, ali, itamong papaimburis kaya, itamong gugulot kaya, itamong magtabili kaya, aliwaya kapilan man, yung magtabili kaya katamo, uling kalukuran na katamo. Manalig ka kaya, kapay sirado, yapin niya ning bura ng ipasyag, ning misteryo na ning Pasko. Ing Diyos ay amang alingwan, karing kayang pangako, karing kayang kasunduan. Manatili ang kayabe tamo nung makanano ng sinabi at pengako. Ing pangabait ning kayang anak, mga intulid, king Diyos, kayabe taya. Kayantabe taya, king pamaglakbe tamo, king biye, kete king yato. Amen. Bendisyonan na kayo ng may ipayang Ginoong Diyos.
Manalangin tamo ken Dios ing patang at subanwa, at daralo at mititimawa kay katamo, kapamilatan ning panyatang ning kiyang anak, ing pagmula ning sikanan ning kikatang kasalpantayanan, kapaninayan ampon lugo. Nga tamong manalangin, o Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ban ka pamilatan ng banal na Eucharistia, i Kristo parati na yung pasiknangan in Santa Iglesia, at in Santa Iglesia naman, papanatilyan ng mabing kapanaligang kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Paning yatu, salpantaya yakang Kristo, at makirake kinapenimbi, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding galamen sa blang lahi, kultura o bansang emikakaintindi, mabiyasa lang mamatawad at may kakalugod, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding matenakan na Kristiyanong mabibili, kimbiyero, kimpanganib, ban may wakasan impamaglupig, ayagyag da katamo, king mabungang kapanisyan, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ginang Dios, sa upan mo keng vipasyag, king kang amano, yung amano mo, babiya kalayan. Gamitan misan iting kalayan, banketa apaligayan da ka, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pari ka ng Diyos, may itong sikluban, tuligin kay kang kaya, may ngala kaya ang pangmikika,
Ala kay ba't kanungubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Mipurihin Diyos kapilanman. Manalangin ko'y kapatid, mankanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap yara paning Diyos, yung pang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning ginuitin daon karinggamat mo, kingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo, ing kaya katami ka sa plalat ning mabilog ng banala kapulungan. May paming biglalang, binyeme kay kami iting kapigaganakan, anting ganap ayan nyo ning kapanyamban. Ibalik mo sana kay kami, ing kay kang kapayapan, at sadya mo keng magmasusi, keng panyatang ning kay kaming talapagligtas, muling ginuya, manggaman, king alanganga. Amen. Ginamanatili kay kayo, At kaya ka yat antimori, na ayo ring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan dakang parati naman karino ay ipa Diyos, king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo. Pisyagda ring sablang propeta, ing kayang panyatang, at dela ning ningindong birhen, king kayang sepupunan, kambening alang kasim parang lukod. Si Jan ang Juan at alapaminyag, ing kayang panyatang, at pipakilala ni karing tao, inyang tinatang ni. Muli ning emunanong lugod na kay katamo, kitma nakatamong tula. Ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, yung misteryo ni kayang pangabait. Kanita po ang datang nedas na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso ta maglapo lang kapagmulalan at kapurian. Muli nita, kambering sa blangkor ring anghel karin banwa, darilit mi ingke kang ligaya, dahil makibelang tong ng babi kapurian keka at ngaming ang kakanta. Mitnuyain banwa, mitnuyain yatu, ike kang ligaya. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Ay daratang, ilag yun ang Ginoon Maria. Ay daratang, ilag yun ang Ginoon Maria. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Ikapining bandaloig, pahikan sibuli sa blang kabanalan, huli ni tayo panagapumi. Itugtog may ng Espiritu, mantumang titipangambun, kadatangayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami, gawan na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob dinawaning biyanak yung pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan ka, piraso ni, at binyene ka rin kayang disipulo at ngana, bananyay ti kayungan at kananye, muling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Kinuko at Diyos ko.
Makanyan mo naman kay bandang minapon kinwaning kalis, pasibayan pasalamat keka, binyene ka rin kayang disipulo at ngana, mananyiti kayong anat minum kayo kaniti. Muling iting kalis ng kanakong daya, indayaning bayo talanganggang tipan, ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran daring kasalanan. Daptan niya itiking kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo'y kabus mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, at datang niya may Cristo, ikawakasan ng Cristo Medea, Cristo Medea, at datang niya may Cristo, ikawakasan ng Inyangin ang kakanakan mi ang pamakalulang hingpahin kamatayan at pangasubli ng may biye. Darawan may ake kay ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan keka, impepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulus-sulaking katawan at dayan ng Kristo, ipuna na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo makalaganap kay mabilo gayato. Banmi ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco wa kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, Rodomero kay kaming kasawa papari, ding sablang Obispo pari Diakono, at isablang susuyo king banala kapulungan mo. Gana kamula na mati kapatad ming minuna ng pepainawag yung pikong kapanayan ng pangasubling mebie. Idala mo na isablang mayang unabi king pakululo mo kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karabat na pa makamit king bilang angga, kan kambinin mo na birin maring doning Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambirin mo na apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambirin sa blang banala may biye-biye, kalugod-lugod keka, king kikabaning panahon, apuriyan at apalikayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kay Diyos pang mayipayang tuto, kagamning banalay Espiritu kay kasablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen, Amen, Alleluia. Amen, Amen, Alleluia. Ngayon malalangan tayo ng kapandalikan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kay katama ng Ginoo.
Tapos magami kanikin sa blang marok, malakad mo pagkalaping kapayapan king panabon mi, baning kapaya, baning kasab, baning pakalulo mo, mitimaba kaming paratiking pamanalipan ng kasalanan, at may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kahaligaligan. Kabang panen at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman kingalangang Pag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emusa na babalik na rin kay kaming kasalanan. Nung pansinan min kasalpantayanan ng panalakapalungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari manggaman king alanganga. Amen. Payapan ng ginamantabi sa kapilan man kay kayo. At ke kan timurin. Yung pangtayang waganing kapayapan, king metong at metong. ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ni Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, mandaring mayawas nga po naning kordero. Hindi ko dapat pabalaos keka, dapat kayong sa mga mano, pumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Atinta mo pong second collection ngeni. Deti po magamit la para king retreat din kay katamong leaders ang ing misa tamo para Pasko, alas 8 niya po ning bengi. At bukas po kapaskuan, oras na po ning Santa Misa, alas 8 niya po ning abak. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, kabang babiyayan mo kami king tinapining biye, pagkalaban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo kaming tanggap king anak mo, kambening milalablab, akasal pantayanan. Itiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Yung ginamanatili ake kayo. At kekan timorin. Bendisyonan na kinimay payang ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Kume kayo king kapayapan, patibayan at ibayo tamo, ing kikatang kapanayan, banalampasan, yung sablang pagsubok, king biyatamo. Salamat, King Diyos. Igising na, Mary, balipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising na, Mary, balipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Naman na kapagkat bigising na, kaligtasan, malapit na, malapit kesa kanitang minuna, minuna kang sirat pantayan, isang datail ang taglutan, masalaka rin ang labanan, lalundong kita rin ilutan, at niyanitin kayang kaya niya.